Korona u muzici traje koliko dirigent odluči. Budimo dirigenti naših života i prekinimo koronu. Budimo odgovorni prema našim porodicama i prema ljudima koji su u prvim redovima borbe protiv ove bolesti tako što ćemo ostati kod kuće. Ovih dana je najpametnije ostati kući. Provodite vreme korisno, čitajte naše knjige na sajtu www.forumliber.rs. Ovom prilikom pozvani su posetioci, saradnici, kolege i prijatelji poklon zbirke Rajka Mamuzića da posete naše online adrese i uživaju u kustorskim vinjetama, pričama o delima iz kolekcije i kolekcionaru, emisijama i filmovima koje ćemo objavljivati kako bismo vam dane provedene kod kuće učinili lepšim i sadržajnijim. Pratite nas na Facebooku i Instagram stranicama, kao i na zvaničnom web sajtu.